mi palam hausak na le an poisa man chin dan te kantar langun to boka tun tum chu kumsang ni somni chunga Hmeichhe Hausa top 10 te clear ho ve thungang o kan tun lai khovel shipui boina wanga sumdo na akal tuang mu mal theilo wangin an hausak na hi acheson ve rengani ti shesa ila tin lisiam tu shang te chu dan po ain ang lo hle bok entirnan Forbes le Bloomberg te list po ain ang vek lawani keini chon he video atan hian September ni kwa sangni somni Wikipedia source kan mangdon ti sia ila Wikipedia source hi Forbes ani ti po shetel bokang o Forbes te hian kumtin khawvela billionaire te list ati chuak china kumsangni somni a khawvela Hmeichhe Hausa ber chu Elise Walton ani ti soiruzeu te ang Hmeichhe billionaire tamsok te hausak na chan hi anma ni tho chwa ni lavin ro kho memo pasal chenwang emo ani tlang puya heti lai hian mi pa billionaire tamjok te ero hi chu anma ni tho chu atanga Hausa ani thong khovel pumpuya Hausa mi zazinga Hmeichhe som pahni che anlang phaka atamjok hausak na hi an ro khom wangemo an kopuite an chenwanga an nei ani amasa in khonga yin channel milo subscribe sakve ula notification bell kha metin ola da ke ro o somna Gina Rinehart a hausak na dollar billion som paruk point pakhat Gina Rinehart hi Australia rama Hausa ber ania iron ore sumdo na wanga Hausa ani iron ore explorer mi ngai san hlo tak leng Hancock fanu nei chun ania kumsang ka zakwa somkwa pahni khan apa thi wangin apa company Hancock prospectinga share za asom sari paruk point paruk arau chuna share dang zong hi ama fa te palitan asem darani mining le agriculture company Hancock prospecting group a executive chairman ani zuiboka company arau chunti hian a hausak na hi dollar makta doi somsari panga vela chut ania a company hi thanglian zelin iron ore mamo na sang chauzel nen kumsang ni paruka khan billionaire aking tani kumsang ni som patni vel kha a hausak lai berani a dollar billion som ni pakwa ane man hiala khawvela Hmeichhe Hausa ber ani bok mase Australian mining sector lam akal mon de utak wangin a hausak na po atlaniam na sa hle a heti chung po hian ala hausa hle a dollar billion som paruk point pakhat zet ala neyani pakwana Zhong Huijuan a hausak na dollar billion som pariat point pariat Zhong hi ahma chuan chemistry zirtir tu ani china zirtir tu na chu ban sanin ama pualin damdoi siam chuak tu Pharmaceutical company adina a hlo tling hle ani ti achiang hle ama hi Chinese ni in a company ming hi Hansoh Pharmaceutical ania an company hian oncology rildulam damdoi zunthum damdoi cancer enkol na damdoi le damdoi chi shang an siam chuak chin a pasal po hi billionaire ve thawani a Jiansu hengrui medicine din tu pa sunpia yang ani annu pa hian khawvela damdoi siam chuak tu zinga chuan Hausa ber pol an ni bok tunlai shipui leng wang hian an company hlutna za asomin asanga heiwang hian an hausak bel na sa hle ti na ani tin pijongi hi Jiangsu province tan People's Congress a representative nilai animek bok pariatna Laurene Powell jobs a hausak na dollar billion som pakwa point pakwa aming top dana chang hian tungi ani kan chengal mai thei ni e Apple company hausa tak mai din chuak tu Steve Jobs nupui ania apasal Steve hian kumsang ni som pakhat khan aboral sana aboral hian Steve hausak na hi dollar billion som point pariat vel ania atamber hi anupui Laurene Powell hian aro chunani Laurene hian ama pualin kumsang ni som paruk khan Emerson Collective adina investment lamle midang ti chanpuina mai baka zirna siam chat rual khai joka hausak na sem rual le sikle sa danglam tur ve na lama a company hian ma an labokani ama nge ina soidanin chen na inro pui tak tak te kangai na velo chu chu ka fa te po inan sia Steve po khan angai na lo atiani midang te tan a hausak na amang na sa hle a kumsang ni som panga khan le khazir dan thar XQ the super school project adina hemiatan hian dollar makta doi somnga atho ngal bok high school zirdan kalphung kumza chuanga upato zirdan thar manga kalpui atumberani tunkum sangni somni US president thantura hian Democratic candidate Joe Biden tan campaign nan dollar noi ruk adonaita sangni som paruk presidential election a khan Hillary Clinton tan khan dollar makta doi ni donatin
dollar makta dua ilidang amu chwa sak bokani Susanne Klatten a hausakna dollar billion somni pathum point pakwa Susanne Klatten hi German billionaire rokhom tu hausa ania apathi nuwa Pharmaceutical le chemical siam chuak tu company Altana company share za asomnga point pakhat aro chuna heiba ka hian car siam chuak tu company lar BMW share za asom pakwa point pahni zet anule pathi nuwa aro chunbok ama hi sumdon lam thiam takni in Altana a share ala nei lo zong deuh tho alei 5 veka ama pol leu anita ani tin landa digital printing a share za asomli paruk zet anei boka heiba ka hian company shanga investment fing takin ati chinbok kumsang khazakwa somkwa pasari khan a unaw pa Stefan Quant nen BMW supervisory board member Altana ruat annibok kumsang ni pasari khan Susanne Klatten hi Swiss mi rusak scarbi chuan anche swalai thalak the dara awawin blackmail atuma mase mechedang po blackmail alo tumnwal to ti sha chwani in ama himan aningala kumruk chung tan tirani athural pui Italian hotel nei tu Ernano Barreta po aru ka tha alo la ka wangin kumsang ni som pani khan kumsari tang turin achung thu relani anche chedun che hle mai parukna yang Huiyan a hausakna dollar billion somni pasari point pathum yang Huiyan hi Chinese sumdong le property developer ania Country Garden Holding a share tamber za asomnga pasari nei tu ni in heng share te hi apa yang go khyang nen achangin kumsang ni pasari khan aro chuna Asia khomwala Hmeichhe Hausa ber anibok Hmeichhe Hausa zinga hian anau pangfal hle boka July ni somni sangkha zakwa somret pakhata piang ni in mizo kumchera chuan kumsomthum pakwa chau alani ti na ani yang hi midang te ma a azak zum hle a internet lama po mutur atam lo hle a apasal hi Chinese top official fapani in kumsang ni pali khan blinded atanga insia anni yang hausak na chanber apa hi ama chuan ahar save hle china school fee back tur po anei zo chin lawa scholarship mangin lekha azir chove sham china rim taka na thokin Country Garden Holding Company dinin aboral nuwa po afanutan rohlutak anut si ani tunlai shipuileng wang hian shipuilo chhuana hmun wuhana an company hian Chinese medical workers te shaipur turin robot manga cho semna hmun automated robotic food service station an siam nge pangana Jacqueline Mars a hausakna dollar billion somni pariat point pakwa Jacqueline Mars hi Forest Mars senior fanule Franklin Mars Candy Company lian per Mars din chuak tu tunu ania a hausaboka midangte chanpuinan a hausakna amang na sahle an company hi mizote po in kanshiat lar tak candy M&M Snickers le Milky Way bar baka chingam juicy fruit orbit siam chuak tu ania rancho le enkol na lam tam tak siam chuakin pedigree Whiskas le packaged food Uncle Ben's Huijuan ti vel siam chuak tu ani America chung ko hausa ber pathum na ani boka an chung ko hausak na belkhom hi dollar billion somsari pahni zet ani an company tan hian kumsom ni chung zet athoka acho san nu hian kumsang ni som paruk theng khan borta atel ve bok kumsang ni som pathum khan Jacqueline hi car che swalna atela a Porsche SUV khatla hin midang motor mi paruk chwana awasua amuna chuangve pakhat Peter kumsomriat paruk mi chu athingala tin akhal tu thariat mi naw pai mek chuan naw achet pha bok ama hian amut thluk thu asoya athi sentesa ri theitil engma mo anilo bok atwar tulam hian korta an ngai dam thu an shila jail tan tir lo turin an dil sak bok poisa engza tak pe angmo hewang hian dollar sang ni zanga choitir ni in a driving license tharuk chung chu cancel sak ani bok huna ka kir le thailo thil theng kha ka ti danglam theito lo hewan doina thengwang hian rilrushi takin ka kum khwa to donani ti in thuchwa asiamani palina Julia Koch a hausakna dollar billion somli pali point pakwa Julia Koch hian a pasal David Koch Company Koch Industries afate pathum nen anro chuna a pasal David hian nikum August sang ni som pakwa khan kumsom sari pakomi ni in aboral sanani an pani hian an thian ten blinded an lo rom man saka changin January sangkha zakwa somkwa pakhat khan anin tonga anin mutir hian anin du ngal mai lo
Julia hian kanin chibai zo nu khan ka chwa pui du le to don lo ti ka shil ngal ti in New York Times te sangka zakwa somkwa pariat khan ashila mase anu tharuka in mule in anin de chunzom ta ani kumnga chung anin ngai zon nuwa sangka zakwa somkwa paruk khan anin neya fa pathum an neyani Julia po hi midang ti chan puinan mi in mang tak mayani a aro sum tam tham taka chang hian amamo zok te tan poisa tam tak apechuak chinani pathumna Mackenzie Scott Bezos a hausakna $1 billion somruk patni point pathum aminga changringot po hian kan shengal furin arin om tuna khovel mi Hausa ber Jeff Bezos no poi hlui ania helis kan sem ma hian khowela Hmeichhe Hausa ber mo kaloti man hialani apasal Jeff Bezos nen anin chenwang hian apasal hausakna munlia chena mun khat achanga ama hi Novelist ni bokin award po adong phahialani every sang ni som pakwa khan giving pledge sign in adam chungin emo athuro chia a hausakna chanve emo midangte chanpuinan peturin a intiamani tuna hian US Hmeichhe Hausa pathumna animek boka American khosak pa ngai takin dollar khat aman theina hian Mackenzie Huijuan dollar noi thum sing ruk sang kwa zakwa somriat pakwa zel adu chon amang the hem maya tin US mishing cheng zong te khu dollar za zelin sem theu ta se billionaire alani reng don thauti na ania Klatten dollar makta doi khat mangzia ta se a hausakna zong mangzo vek tur chuan kumsang thumvel angai don ti na ani mana pani na Francoise Bettencourt mayors a hausakna $1 billion somruk panga ani ve thung hi chu French billionaire ania Bible commentaries le khabushang shangziak tu ni in mizote po in kanshatlar L'Oreal company din tu Eugene scholar tu nu ani Francoise mayor nu Lilian hian apa Eugene ne na changin a hausakna zong sangka zakwa somnga pasari khan aro chuna hero chungchanga hian Francoise hian kumsang ni pakwa khan anu chian chaber benier laka criminal complaint atheluta ne na achan nuwa anu in kumsang ni som pasari a aboral san nuwa khawvela Hmeichhe Hausa berzinga atelta ani pakhatna Alice Walton a hausakna $1 billion somruk panga point pakwa Alice Walton hi Walmart din chuak tu Sam Walton fanunei chun ania apa boral nu in apa hausakna te an una win anin semani anchu ko ezonna Walmart agin ani hi chuan art lam atui puizoka Georgia O'Keeffe painting leinan dollar makta duai somli palizet amangani kumsang ni som pakhat khan dollar makta duai somngaman art museum Bentonville Arkansas sa ahonga tin sakor in thla chon tirlam atui pui hlebok arts ti mason na turle thildang tanga donation apena sa chin hleboka University of Arkansas School of Art and Dinan a charity in dollar makta duai za somni zet an donate ani ole khangchong te kha tuna khowela Hmeichhe Hausa indot dan ania kan soito angin tunlai shipui lengin khovel economy angong na satawangin an hausakna te hi danglam thut theirangani a mase andre the thut ero arin omlo hle thung anni ang hian hausa ve tala engtin nge I hausakna iman ve chinang le comment lama lo soi vela tin video hi like theingil lola I chian ten an lo shiat ve theinan I lo share ke don ya o